Abantu abantu banemibuzo. Abantu bagqwele ngemibuzo. Abantu abanqamela ukukubuza ngempilo yakho. Nangaphakathi kwakho uzizwa ukhuluma konke. Uthi awunalo usizo lafika. Kanti abantu bazohlekisa ngempilo yakho. Abantu bagcwele imibuzo. Abantu abekho ready kokuthi ubabuze ngempilo zabo, but abantu bayathanda ukubuza wena ngempilo yakho. Abantu bagcwele imibuzo, bakubuze ngekhampani yakho, bakubuze ngako konke ngomshado wakho, kepha bangekho ready, bangeke bavume kokuthi imibuzo oyibuza abayibuza kuwe na ungayijika ubuze bona, kuyobonakala ngathi wena unayo inhlonipho. Kanti abantu eqinisweni eliphelele ukuthi bagcwele imibuzo. Ungaze uthukuthele sihlobo sami, ungaze uzibone umncane, ungaze uzibone ngathi awusilutho. Yazi ukuthi abantu bakukhuthele ukubuza imibuzo. Ungaze uthi na i-breakthrough yami, ungaze uthi nalo usizo lwami, kanti into yakubuzela yona ngokuthi akwazi ukuyohlekisa ngawe, ngokuthi akwazi ukuthi ayosho phambili ukuthi ningambona nje, ningambona hambela phezulu, ngoba wonke umuntu ophilayo, abantu abaningi njengoba siphila ngalolu hlobo lokuthi asifuni ukuhamba njengeyinkinga zethu, njengoba mhlawumbe isimo sami singekho right, akumelanga ngihambe ngathi angikho right. Ukuhamba kwami akuprofesayi ukuthi ngelinye ilanga ngiyophumelela, kubonakala ukuthi kuhamba umuntu ophumelele laphana, but isimo sami singasiso. Bese omunye uyeza uzokubuza athi ningamboni enyathela kanjena, zimphethe, ngoba abantu bayathanda ukubuza banganalo usizo. Mina benga-advise ngisho ngempela ukuthi ungathanda ukugubha umuntu kanti angeke uzumsiza. Ungathanda ukugubha indaba zomuntu, isimo somuntu, kokuthi ateke etafuleni, abeke etafuleni indaba zakhe, egcineni kwako konke when there is nothing ongayibeka kulelo tafula ukuthi asizakale loyo muntu, kanti egcineni kwako konke ubizele kokuthi umbuza kokuthi ukwazi uhlekisa ngayo. Lelo nto yenzayo kungehle ingayenzeki kuwe. Kungenzeka iyenzeke kulaba obazele. Qaphela isimo ophatha ngaso abanye abantu. Qaphela indlela otreata ngayo abanye abantu. Qaphela indlela obuka ngayo abanye abantu. Kungenzeka kungabe unguwe, kungenzeka emndenini wakho, kungenzeka ebantwaneni bakho. Yonke into oyenzayo ngelinye ilanga iyabuya, ngokuthi bowufisile kokuthi inhle noma yibi, yonke into oyenzako ngelinye ilanga izobuya. This is Pastor Sbu wakaMasina Isibongo. Ngizosho ukuthi into oyenzayo ngelinye ilanga izobuya. Abantu bayathanda ukubuza imibuzo bengeke bakusiza. God bless you. Shalom. Qaphela.